predstavnicima Ministarstva za lokalnu samoupravu je zasmetala narodna zastava srpskog naroda, koja je pravo zakonsko svih nas na Kosovu i Metohiji. Svuda od Skupštine Kosova, predsjedništva, preko Skupština u Prištini, Uroševcu, Gnjilanu, Prizrenu, Peći, pored kosovske zastave stoji zastava Republike Albanije. I to nije problem Ministarstvu za lokalnu samoupravu, ali je jedna mala zastavica, narodna zastava srpskog naroda, ne državna zastava Republike Srbije, zasmetala i onda su danas hteli da prekinu Skupštinu. U suštini, ova Skupština je i bila zamišljena kao farsa koja je trebala da se završi tako i na molbu kolega iz Srpske liste da ne bi došlo do prekida sednice. Ja sam tu zastavu samo malo sklonio sa strane. Svakako ću sledeći put doneti i svakako ću insistirati na pravu našeg naroda da ističe svoja nacionalna obeležja, što je zakonsko pravo na Kosovu.